U Futog stižu nove investicije, to je najvažnija vez za Futožane. Prva velika naredna investicija biće zatvoreni bazen. U Futogovu urbanistički smo predvideli kompletno jedan sportsko-turistički kompleks oko postojeće hale. Futožani će dobiti ne samo zatvoreni bazen, nego i mnogo otvorenih sportskih terena i nekoliko dečjih igrališta, plus mnogo zelene površine. Videli ste da u starom delu Futoga radimo asfaltiranje ulica. Posle Futogu završavam jednom od najstarijih pravoslavnih hramova na teritoriji grada Novog Sada. Radili smo ovde parterno uređenje, čuvali objekat, zaštitili od vlage.